College beri fibro season 4 kajing tip nam ta ka result nagam ta ki ba tho ik entrance ban yo ban puli dilet hapo Chira Teachers Training Center Sohra. Tikini candidate kila qualify but ki hapan late attend pada ya ka counseling personal interview. The following are the selected candidates who have cleared the entrance test 2025 and are qualified for the counseling personal interview. Tegi don hadu ars pa nyo punyo ngut tame candidate. Tegi ni page hang ni ngan chupuli lengkot ikerteng. Kinombar adab ai kerteng ai Abigail Aborning Agnes Aibala Kular Aiban Rihun Tur Aiban Rihun Aiban Rilang Ai Dabiang Ai Rihun Ai Riti Ai Tisha Alkalin Turun nomor adab ai Alban Star Alvarin Badahun Amisha Adonal Aristarful Ashlin Bailang Badahun Badayahun Badabiang Badarika Badashisha Teter Badan Dor Bahunlang Bayabiang Bayakilat Bakham Bakrau Balakam Balarida Balarihun Balasiudor Banyaipet Banjob Bankerlang Bankidor Banribha Bansaralin Barisha Barisuk Basuk Benita Bokol Sepet kertang jonglade baru nombar Kersabet Charity Krenolin Dahun Syah Dayahun Daman Baha Damayalang Dapi Dabjinghun Darihun Dari Meka Darisha Darisuk Ansyujom Ruki Ketang Melera Dawanri Dawan Shwa Dapi Don Boklang Don Borlang Ebiliansi Edward Elisa Enoris Eva Cordor Fatima Fenelisa Floris Golda Gratefulness Handel Sean Yadalin Yadashisha Yaminot Try play yo hiban pulih kerteng Iban scam Yaisara Unede ne serial number serial number apoy ispatam Yatiblem Ibadah Pira Ibadandor Ibalari Bun Bhai Kantei Ibanalla Ibaritangan Ibina Ififanya Ibanalla Jaini Jam Shaprang Jesili Jess Parson Jessica Joel Paul John Singh Kerdalin Pesan Kampen Baha Kipti Mary Kit Boklang Sorna Kenjai Banri Kinti Janai Ladyful Light Baha Lam Dapi Lam Jingshai Lam Lenti Lanolin Lapen Hun Lapen Shai Lapen Suk and Lavinia Lawan Hun Lawis Gurbaha Lapli Rus Magdalene Mangjeliu Mapisha Marbakor Mardor Marshimti Melarishisha Memorial Mary Joy Monica Napi Nine Star Arspasau Novarstun Pansi Peacefully Poedo Arspa Shipel P Babiang Port Kongjo P Larashisha Pinda P Ralin Plentiful Pendap Boklang Lengdon Koi Inskam Boklang Mensong Queen Shiva Rejoiceful Walang Harus palai par Boklang dan Ria Sainam Lamin Maria harus pas par Saindur Mamihi Nongrum Saroilang Dura harus pas Pendreo Shongdor Lang Nongsik Sibaden Nongrum Stepping Stones Emily Superwell Nongsau
Tiang Lin Karnayor Tengenang Nongrom Trebor Lang Mukim Wiki Star Karkrang Harus Banyak Way Wan Jing Shai Jala Wan Riakor Senteng Nong Dhar Wan Rihun Mau Plang Welbon Star Nong Lang Weli Panbo Arspa Nyup Nyung Mut Barok Ini kita pas ya ka entrance test kin poin ya ka personal interview te kita tarik nam ta personal interview rodap ai then page kita date for the counseling personal interview the serial number 1 hadu 46 kandai khasan tarik July arjarapsan serial number 47 to 92 16 July 2025 serial number 93 to 139 18 July 40 140 to 185 19 July 186 to 31 24 July 232 to 27 22 July. Okay, sekarang mau kita tarik kita kita hab iur serial number mah, menderu number serial number. Mar baru kita nak ars panjang penyebut. The candidate eligible for a counseling personal interview are to bring all the original document. Kan mau paham? Piabra ek original certificate document on the day of the interview for verification. Those selected candidate failing to appear in interview are unspecified will not be allowed to appear in the other days of the interview. Lala pimwan reh ketika tarik pada pai. Om sya syu ban wan ha ka wei pat kasngi mut ba pila du wei dam yo mon re to ka tarik bla bo nam ta jong phi kat kom ki serial number ka jaga kan de po sora chera teachers training center sora khanda sitang sejrong candidate should carefully check the date of interview according to their serial number sekan ma wan page kat kom kini ki serial number te sa lek kat kom ki serial number jong phi hi number nam page euro number page yagi serial number tapi hab katarik ke bakan no pia wan me kata katarik mdei ban wan ha katarik jong kiwe par kisngi jasa kan mau akan interview kin kalong kom ka counseling kin kaba ki mon kin kali kin don ki ba kali jengli kin don kin pa hi kairo ka shonga ki kin give a demo ban I demo ban hikai school pia ban hikai lada kali jengli pia ban batai gum ta ter ka shong kaya per uwe no we mdei ka ju e baro te shulong ready but prepare namta kita prepare lupa ka topik ban pin i hang tu bala pila ban batai tang katno shpol ne san minute kat pila ban batai kano topik te bat ban jubab iki no ki jengli la de ki general knowledge ne general awareness ru if have long ready kita te tang kan ne jeng tip khulishun